Papa Dilana, Kadoy Ronilro, Madoza Changi Isa, at one Christmas Tapchela Dungde Yuchora, Mrs. Adila Kashio, Alatza Yuchora, Mrs. Setala, Anyan and Aba, Adisa, Litro Papa Dilana, woman pastor din and Aba, Atadi, Azazi, Ashu go Amanyalana, Kadoy Zoropam the Ro, Narapam Hazada Abudumba, Jisu Christianingla, Kanyang Sin at Kechona, Madoza, Ira woman pastor Apam Ninglana, Adadi Ilazuro Pomliba, Adadi Apam Young, Advan Christmas Salam Chomachire. This a program kadang shimli le dar chaki kalang do choku tinere is an advent ye kode that invitation hi pa hiyo ataza which means coming. It's the Latin word lana derived such a is an mure ko actually try na yo advent is starting from 30th November till 24th December. That's a kitchen mure ko 4 weeks. As a kitchen mure anytime as a full weeks katala as a kitchen mure go yore you and chick do you ne ba isa Christian rola jisu the so is an matele outside the so is an matele giving the two is an matele le and yes ina ate you alam cho you and chick do la is a katala kadam chatare mai tare idani instead ina you alam cho la mayu zire kam or could is a ama bubula morority kam hatsa ba yo amni hatsa ba yo akanyang jisuru ba kanyang na yingna lite ikuchina narka hina na kep ka tu yo ba mane hana yo ba isana tukuro hatsa ba aryam chichakam isana verbally yuna mayonya sala isana muchiba hatsa kuna arla sila chodano ma aya yutiri hitsa 이교와 아미 청달이야 알라 지수수로는 맞아 이다시 알라 그냥 내 진인의 인리야 이라 맞아 알나 맞아 넘치고마 lesson 그도 action speaks louder than word 이라서 요리야 아무튼나 유나마요 강야살라 action 그도 지조리미나 유조바데나 아디우바 아자 유바 차례고 요초죠 이사 이 action 하잖아 알려다시 타보는마 거나 하지라 이는 이용이 아니지 그들아 정답을 아비닝 랑나자로죠 시롱바 구바동바 아비야 지자미사다 이사부자지기자 Sayonara.
Abatumana Yuri, Bethlehem, Ephrata, Judala, Na Yangza Yula Katu. Dana Chana, Israel, Nita Yangsara Katu Charono, Api Jabarabu, Lana Jano, Rono. Abatum Hatsuna, Abatumbara, Apite, Apinitzer, Sa Apaket Sarono Liro, Hatsuna, majority Arura, Kilana Pejano, Hatsati Yangzilam Lirana, Tali Rona, Ara Yangsara, Israel Yola Lino. Kodia Apirona, Apina Abatumbana, Japa, Tasiko Abatumba, Suramba Apu, Akobala Yangsano, Apina Mayura, Kamjo Lino, Tuno, Limicha, Lira, Atamula Api, Malacho Matino, Go Apina Yangza Hirono. Prince of Peace. Hiba Advent season the two of coming around anticipation, Yingliba, Kia by Katio, Malana Marana Yingba, Tumakatio, is a Nimishwa, is a Kodi, Azirti Kato, is a state Larono, Mala is a Nila Rono, is a Labro, Hazard, not true, Alila me. Achang Amazaka mi mali ko isang masama dapat yung runang chiba anticipation kini yingba number ani yingba hibayu bichaka season kada ko isang year ko yati ko isang tingala hibayu na ti atomo itani isang hibayu origin ka yo choro bishop protagonist na 5th century dikemo ko ani satsama kala 6th 7th centuries kala Roman Christians tina alawa ahichina at next level timasuli that every year maybe Tuna changka pasi ka sama tadi adisa. Alaw program azaw Roman China. Arne zina rojoba 8th 9th centuries no famous sadi baza. Lady church calendar na kadi yona pichina rojoba isan mura bai. Ko adis isan na tinga hasu tu madagi hibayu concept. The concept of Advent was discussed in the Council of Sargosia in 380 AD. Hibayu Sargosia jaga kala arana haza de tapani baza. Tuo kong Advent yung atas aso pala ng tingkala apa tumak na ni awut surana api tsutre kato limi nitsara api pyoda limi la joro sopo api nakalapa nitsara yung li kuksoba li surung tsatang soba hatsuba yung concept ba atong diwa hatsuba yung ami kato ko pecha kato lang ting soba chichoba yung Advent isa yung pecha isa nura ba hatsa arana choda ba ko arani michi hatsa yung hatsa yung apa tumak na atong di usually God began flesh in the form of Jesus and dirt among His creation. Hibayu counsel choda batsa. Jesus Christ na limila nitsar katu kawana roba kala. Api nitsar di linong sa kupayo atasa. Ko hatsba pikya hatsba yo long tinu ba isa chichoba yo taba kaga charlie isa ni chana ni ba. Atse ko isa na tingala usually simple terms la kala equals do ba kala isa na lady you cheer or tali reminder cheer ba. Apa tumak lagi a season before Christmas, a season of waiting, and a waiting for light to shine on us. Hipa hitsa Christmas katu di ba katu sumba ni mo machi hipa Christmas yo yin chiba katu ani se sura bar yo season katu apida kata suru ba saba akala third hipa kai se event hipa yo Sunday mani hitsa third and dikemo ko ati 25th machi da shi hipa yo pe kala sa sura bar yo yin chiba mo na sura bar suru yin chiba ko Abi avisa kaduna isa cha eke sono ba yin chiba pe kala ko isa ni changa na nore atse ko isa ni la tinga hipa events apatuma da ni anticipation of birth of Jesus Christ the King, Son of God, Prince of Peace, King of Kings, and Emmanuel, God with us. He reappears sign kala appear personality sura ba isa ka chachowa iba isa yung linong sa lono ba yung isa niya choba iba yung Advent season ka ba isa ni cherry ko isa nila tingal yo joy Advent isa limi ni tsar yo to ba isa especially church calendar liturgical calendar na sa ko di hiba Advent roro arna ani sa kama asikado Usually Christmas ko kung New Year ko kung kasi ikerma kasi kyo hiba is a liturgical calendar and atong this season kato nile ang kanyang po aloti hopeful and joyous season kato
isa even within the churches isa na ating buya mo ka hiri mo decoration mo de limitation la isa kanya no re ba hatsi ko na sura party ni aronam chiba kan ko be kan believe that shobyo iba adventist iba isa body iba season rona isa na tsaba na jo no za believer ko isa no mo re ba hipa hikote chakro ala sanar kada tishana ma November la de Christmas you decoration sama sura ba ki tsara ba ala kano anna kano pa ka bisa de choda ba isa no re ba hatsi ko isa na yo choro iba adventist na apa tu sama da ni sura ba yin chi ba sura ba ron ba be ka isa ta be ka ba chacho ba isa na ani chi za ka to atiu ba ni no ba na ri yori Isaiah 52 verse 7 to 10 Isaiah 52 7 to 10 Isaiah 9 verse 2 to 7 Isaiah 9 verse 2 to 7 종이 내가 이리 크르크르이래 기로리다 잡으셔봐 디리가 동반서 지수 그리스도 로노바 조요쇼바디 가이사 로남치고 봐 요쇼디 종이래 하지 그 이리 바이블 키네 이사나 이 바이 애드밴티마 체크하기는 안마라 이사나 로남치고 봐 안마라 로남치고 가라 스라바 아니비 로노바 하지라 이사서 제롱사 스라바 시르노가 로음키노가 이사나 아바나 바카노바 이 바이 사사사 체초리다 나라 아분디 그냐래고 이사 아유처럼 스라바 와지